Ute mana ni pato ni otea. Ni mo ko fuitira. Imaya, ko itena ba. Mo nyana ma ebe ka fo mo nyana ma uni nyana mo nyana ma utio. Mais ta yeba di boy na. Ni bogo kan ta ka ke dinga o de kono mi ba ko dana. Otea do ni mita. Yera njala ka fo dinga bi ro meni. Imaya ni fe ay ni ay ni tena. Imaya ni jinjira do ko dinga de bi. Yoro kan asania. Imaya. Dera bofla ya. John. Imaya. Eh ko sa ko len jeni na ya yoro da. Ay ni jala no bi frandi kew. Uma ba tilaka ini baraji. Iya fam. Pas normal. Fula do mo nyana ma utio sa. Ebe ki ka kuma ko. Do mi nganga frandi, yeba ya, ni frandi. Nyaman si yoro kan ko. Yeah. Sebetulnya ni kumbe do ni ka patron kama kataula makae bien. Maka patron ma contenere be do kama hizi. Paranga flam sola de. Paranga. La flamanani do. Paranga flam sola. Pura ni jogona. Tamani. Fa ka dini. Tiga muso. Wo be sala ngon takaru wele ya flam to masike tika ken mu muzola. Ai flamanani. Maram kute ko. E ba kalama wa. Ne de ya fo depuis so ma deni refle ni mara ne tara wele like. Nga timbe. E kumbe salongo no te deni mbora e ka cheni kumbe e tse ko fo ne tse ka dawla tse ka peke konte ay e kun ngwa kumbe salongo no de ne ya ko ni de e ka barake de ne fla fla manani ka barake de ate ni mange wala ime tini tena Para. Otea. awatara ka ay la isa ko Comme ça fait maintenant. Akita fewera ku. Ko sa kana siye otea. Ko tani ni. Amama, na ka teke sa usa. No yoro manga no ko siye me no ko la ko. C'est pas normal. Yoro be kan au bana ka utoro. Ube. Au bi akwa kene fanga ba ula. Bana to ba fui. Imaya. Amama. abana Thank you. bere inje Ina ya ngate sa nangu. Izzat चला जा. Teria. Do amanga no ko de man. Nyama mina sigile ndala, c'est le premier signe de la pauvreté. Ça y est dans nyama na. Dida ben sokona ni. Iba be buluga ta ka bokena ma. Awa buluga ta kena ma ni. Parce que kena ma ni kan ajia. C'est comme si vous êtes emprisonné, dis-le. Aïe. Donc, ok. Donc c'est tout. Odea. Ngana nyama mina no ko le tukunde. Dubili kala ka ko le. Jaune be. Anga jeune me kare kono fanyme. Kare kuna. Alangi sire. Kare kuna. Ah, tan kare gada la. Betara bla bon. Apo fallait le 45 kilos le tasso. Ah ouais. Donc tu vois que c'est plus économique. Nyama mina kena ma que c'est la priorité. Sorna tere. Kena ma. Amena ni jire. Pina.